abusuafo mema akwaba edeba attention TV so mesre so be like video no na wa share ama afoforo nsa akabi ohia na wa tro wadwe e comment section nanso ema orefi se ube mia notification button so adoma na e wo hono mia so ma me na menu ebeje pa abusuafo ye ni na ye nim ye nua ba na Ama Mcbrown ene Empress Gifty chese ho nsem bi eba media no so ama chese obia kan bi obia sode ofofo na no oka egusu edema Empress Gifty nini na esan say Mcbrown free UTV showbiz no so ene Empress Gifty ono so eye program wo UTV a chese o say Empress cook no eno ho nsem chese na Ghanafo edugu Empress Gifty so nanso eno enda nche no na Ghanafo na yenim say na Ama Mcbrown ene Empress Gifty de chese enya ade a amuhia biom emsa amunya na afofo biom nanso kwesede ye etwemu no yewra despite chese na so efrimu yayaya ema amukoye yie na eye na se no na Empress Gifty ewo hobi san nso na Ama Mcbrown ono nso owo hobi na utimi hu nkoma na mubo eye asresem eye odo eye nigye chese ubehu ubeka se na enye we mu na Ghanafo ye sori aye ku eti omo no dabi nanso ubehu se na amosere ama Empress mpo e ka se onhwe ma atamfo enye de enya omo abusuafo na me do e ka se endra kwesi ada ye nua ba Empress Gifty ene na Ama Mcbrown amu host show bi e wo onua showtime na Mcbrown ye nani to onno ye host no na Empress e guest no nanso asa yetna ase etwen na saa no Empress amfa ne ho amekire anase wan fa reason bia amba se o mint nimba anase se nanso Mcbrown etna ase saa e ma no ebo 10 ye nani to onua showtime de anchakra na 9:30 na mapo nanso odo a owo ma Empress Gifty ntino otna ase saa e ma akasima kakra bi na 10 abo nanso still na Empress amba echire ena onya akọ efri Empress ne manager ho se Empress entimi emba we ema na ama ebufunye pa chese o se say no oni Empress etie na we entimi afọ phone amfre no anka nche me se nana ene de show de mintimi emba isanse ma bre nini na ne se oko eyie ye na nim despite eyie no okoto nyom eno nda nche no osanso edi nani echire mu ewo Eastern region eno so osan ekoto nyom ewo Elias na nka osan fa sa story ni bi anase sa nsem ebeda na ama enim se nana ma bre na mentimi amba yento enhye na nso wanka hwe ankyere we ema na ama ebufunya pa abusuafo moma yentie na ama nsem na embra aka 15 minutes na 10 abo na me de adwanto akakra beto Ghanafo anim na yato ayen common so dwanto ano ane sen said they supposed to a flyer no ana you who say anuanom was so including Empress Gifty ya think crisis here say bibi nti on to me ma nti no yeni hu yeni we have nothing to do yentu mi nya ho hwe o si bibi asine kwan emergency bi asine kwan ti on to me ma nti e be pa Ghanafo ne ahwefo a mo hwe nanim nyina a chew say the asia bia no we wish her luck but we don't know and we on my details no the here said BBS on to me manti ye be da na say impo to me afra ya kasa che but ya say wa ma na at the last minute na Empress wo be kan kire me say won to me ba me show wo me number woni me telephone number WhatsApp and direct e de na ato a enu nti me for so say bra show so a wan to me afra me ama producer ama afra me producer say na me de ye we be ode benya hwe ade no de ye bompa se de atu bia no erade be yi wa film na yenya nkwane atumi ahia ochina frame enti sa me fancho what dem kan abusuafo ene aha attention TV ubetimi afre na mana e wo screen so no se opese ye bo wadwuma ho daru emawa ofra na ne ye mpanufo edidi nkom midin edi Fatima Makram.